data meeting kan leya chief minister khoti sami song khomten an soi chu amit sa den in faksia ka manin kam sia ka asmi itu zatum song sarimen pai lomong kan in kwai kan tian ke ani faksia kan afat low per om chu ke ma CAB di tang fight dengan daun Jawa. Kanon support juga kehidupan political suicide tadi mai. Mani kami abdina ni kan support. Jangan support helong ele tu. Misalnya bukan tu. Asoi dui terkami. Dalam pemilihan politik terkait. Cuma ini political strategy yang kan ram chung chang bi ka thil tam tak sei tur om hei thil poi mo kan ngai mo em te om etina citizenship amendment bill kan ti te kan ngai mo em kan party poi na adu lo le adu dal te oma chong chu MP te lo ni ve tai la ke poi na ka do dal ve ngai tur te ani ti te ka sei ko Christian sa kwa ra be na le nek chep na India ra ma tu na ya kan mutam le zolta poi le mai MP kalon ni ve ani ngat chuan pathian ko ena zara Christian sa ko do dal le nek chep ta reng ni chu a do win ka do le burri got mai do ni MNF party candidate pon kan ni atang khan ni tin hian he CAB hi ka do dal tur thu public meeting ate TV interview ate kalau soi to China ti chuan do dal ti kha du tok lo te ten lo ma wangin ka vote lawang a do zong in ka vote ang ti te khan ka soi China because of the gratitude that we have, we will be supporting this bill. Thank you. Rui song so wa su ye char adu ka kan har fi wa zela ko ra rui chil ka hi chue an dam chogi nan har to mang lo politics rui chil ho te han dam chogi nan har to mang lo thing klang pa ngal fi prel rol MNF ko te lo MNF fi ti tin na ko aru hian an ru ka an dam chogi nan har to mang lo